E ve adicias probablement de Valence per la 29 ditado citano, c'est la Castro sur le 31 de juillet de 2026 e vos vau prepausar aquel dictado tirado des contes de la Calandretto publicat in Copero per Andreu Lagardo e je nomeno domenat Andreu che nascat en 1925 e che donc és un valent centenari che gli rendre omenatge a tutto l'opera che faguet per la lingua doc, diccionaris, vocabulari occitan e utilis pedagogics come aqueles recueils de contes per las escolas. Allora, ici, aqueles contes de la Calandretto, che sono dei contes della tradizione occitana, della tradizione europea, e che el, Andreu, passet donc all'Occitan. Allora, aquel dictado se presentó como las años pasados en dos partidos. El primer partido es un dictado a traux. Y habrá aquí un trentena de traucus per candidats que son pas trop encaro al fial de la lengua e mai que mai pes pichus. Vamos comenzar donc de elegir aquel primer partido que será seguido de una frase completa. Pueden comenzar? Tout le monde a su estilo, avec votre formulaire. Et donc, Yanan fa per comenzar una primera lectura d'aquel primer partido per l'opció 1 dictado a traux. Bon, abbiamo prepausat un títol a l'avventura e una frase d'introducció, de presentació, és l'història de cinc bèstios amigos. Hi ha un auco, un gat, un gos, un marre e un pul que amasso van de viatge per orto sense saber on. Ara comenci de llegir el text de la dictado. Arribaron dins un gran bosc tan gran que s'hi perderon. Patisson pas pracò per manzar. Lo marre e l'auco paission. Lo gos e lo gat atrapaven ratignols e murgos. Lo pul picava vermes e granus. Quand se faguet tard. Un anirem dormir, diguet l'auco que pensava al Reinhardt. Un anirem dormir, diguet lo marre que pensava al lup. L'auco e lo marre han rasu, diguet lo gat. Cal trobar un abric per la nueit. Tu, pul, qu'és degordit, vas montar sus aquel garric e nos diràs so que veses. Lo pul montet sul garric, gaitet de tota part, mas aviset pas res. Garàs qui vau montar, eu, diguet lo gos. Arpatetzet al pe del garric un bon moment, e los autres s'espetaven de rire. Anen, faguet lo gat, tira-te d'aquí, patut. E en quatre salts fuguet amunt naut a la quincarinetto de l'arbre. Aval, luen, diguet, besi un fun, deu esse calque bordo. Trovaren a nos hi retirar. Camineron. E així la frase completa. A negro nueit arriberon davant un hostal. Les fenestros eran alandados. De dins cremava un llum que ballava un pau de claror. Dintreron. Ara que avès pres coneixença del text, e ve vos així prene vostre estilo, vostre gredú, e vau dictar, donc, aquel primer partido ave los traucus. Me so imaginat que aviavi dit dormir, alors que din o text és dormir. Bon, a cos egal és un detal. Ara, donc, comenci de dictar. Arribaron dins un gran bosc. Un bosc tan gran
que s'y perderon. Arribaron dins un gran bosc tan gran que s'y perderon. Patission pas, praco, per manzà. Patission pas, praco, per manzà. Lumarre e lauco, paission. Lumarre e lauco, paission. Lugus e lugat atrapabon ratignols. Atrapabon ratignols e myrgos. Lupul picavo vermes e granus. Lupul picavo vermes e granus. Can se faget tard. Can se faget tard, un taniren dormi, diget lauco che pensavo al Reinhard. Und anirem dormi, diget lumarre che pensavo al lup. Lauco e lumarre an razu, diget lugat. Cal truba un abric per la nuit. Cal trouva un abric per la nuit. Tu, poule, qu'est-ce dégourdit? Vas monta sus aquel garric. Et nous dirás ce que veses. Le poule montait sur le garric, gaitet de toutes parts. Donc le poule montait sur le garric, gaitet de toutes parts, mas aviset par res. Garas qui va monta eu. Garas qui va monta eu. Die lugus. Arpatetset alpe del garric. Un bon moment. Et los autres s'espetavon de rire. Anen, faget lugat. Tirote d'aquí. Tirote d'aquí. Patut. Anen, faget lugat. Tirote d'aquí. Patut. Et en quatre sauts, fuget amon naut. A la kin ka ri ne to. De l'arbre. En quatre sauts, fuget amon naut a la kin ka ri ne to de l'arbre. Aval
luen, diguet. Aval, luen, diguet. Vezi un fun. Vezi un fun. Deuesse calque bordo. Trubaren a nusi retira. Trubaren a nusi retira. Caminerum. Ainsi s'acaba la première partie de Atraus, mas è seguito di una frase completa che tutto il mondo fa també. Leggi ici la première phrase perché in realtà il y a 3 o 4 curtetos. A negro nueit. A negro nueit. Arriberon. Davant un hostal. A negro nueit. Arriberon davant un hostal. Punt. Lai fenestros eran alandados. Lai fenestros eran alandados. Punt. De dins cremavo un lun. De dins cremavo un lun. Un lun che bagliavo un pau de claror. Un lun che bagliavo un pau de claror. Punt. Dintreron. Punt. Aqui sono 22 minutos que vau tornar a legir. A negro nueit arriberon davant un hostal. Lai fenestros eran alandados. De dins cremavo un lun che bagliavo un pau de claror. Dintreron. A tal s'acaba la primera partida.